Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Matondo kwa Nzambi, matondo kwa Nzambi. Alléluia. Matondo kwa Nzambi, alléluia. Glórias a Deus, glórias a Deus. Matondo kwa Nzambi, alléluia. Kembo kwa Nzambi, bika Nzambe kasakumuna. Alléluia, alléluia. Kembo kwa Nzambi. Tutondele Nzambe muna lumbu kia uno. Tutondele Nzambe muna ano 2021. Alléluia. Glória a Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Kembo kwa Nzambi, kembo kwa Nzambi. Aleluia, kembo kwa Nzambi. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Matondo, matondo, matondo kwa Nzambi. Tutondele Nzambi yetu mulumbu kia uno. Mulumbu kia uno tuvovele matondo. Muna ano 2021 tulombele tuvovele matondo kwa Nzambi. Aleluia. Yani Nzambi mbote, yani Nzambi nene. Mujambo di yetu wizi di vava etu vovele matondo. Ahatu zingi anzolele eles queriam estar esse ano. Kasi abokeleko. Kasi Nzambe penenge ano 2021. Mujambo di bika tu vova matondo kwa Nzambi. Bika tu sambila, bika tuvutu la matondo kwa Nzambi. Nzambi yani mbote mbote kibele. Aleluya. Kembo kwa Nzambi. Bika Nzambe kasakumuna. Kasakumuna atu wakulu kuna nzu aku. Atu wakulu. Aleluia. Matondo, matondo, matondo. Glória a Deus. Glórias a Deus. Mulumbu kia uno zole levova muna ntundiambu mbandukulu Nzambi mambu makulu Nzambi fetikala muna ntete. Nzambi fetikala ntete. Nzambi fetikala muna ntuala em frente. Ntuala, acho é o que ntuala é a frente. Aleluia. Tu feti tula Nzambe kuntuala. Kuna nima kukasi kuna ntuala. Mulumbu kia uno muni nzole levova muna tula nga Nzambe kuntuala. Yetu começamos vai que ano que é 2021. Mambo que a nene etu aklo tu feti vanga tu feti tula Nzambe kuntuala. Mambo nene ngei munu tu feti vanga tu feti tula Nzambe kunantuala. Atu zingi wizi de muna ano 2021. Kasi njo hatu turi di Nzambe kuna nima kambote ku Nzambi fetikala kuntwala. Haleluya. Kuna ntwala nge feti tula Nzambi.
tunzolele zibula kanda dia nzambe muna buku antete kia Moses. Kuna buku antete kia Mose, muna kapu kia Mosi, muna versikulo kia Mosi, kanda kia nzambe vovelevo. Muna mbandukulu nzambe wasema zulu yentoto. Mwene mulumbu nzambe venge mambo vava muna ntiyai. Kanda dia nzambe muna buku antete kia Mose vovelevo. Nzambi kakele kuna ntwala. Mujambo du yetu dia katuwizidi muna ano 2021. Mambo kia mbote yetu wakulo tufeti vanga, tufeti tula nzambe kuna ntwala. Nzambe feti kala kuntwala. Deus tem que ser o primeiro. Yani feti kala kuna ntwala. Singe zibudi kuna Sangwa mbote kia Yohani. Kuna Novo Testamento Sangwa mbote kia Yohani. Kuna kapu kia Mosi, versículo kia Mosi diaka. Ngefeti mona Yohani vovelevo beka tutanga. Kuna Sangwa mbote wasonika Yohani kapu kia Mosi. Muna mbandukulo mwaki kadila nga diambu dia kikadilanga yenzambi. Diambu inzambi. Verso 2. Muna mbandukulo diau dia kikadilanga yenzambi. Tumwene vava ye yani Yohani vovele. Vava yani Yohani vovele. Mambu makulu nzambe kakele kuna ntwala. Mwene mujambo disinge nzolele vanga mambu mambote. Ume o conselho kanda diama tula nzambe kuntwala. Hatuzingi wizi di muna 2021. Ndio watu wakulu watu di mambu kiambote kukuna ntwala. Atunkaka antudi di nzimbu zani kuntwala. Antukaka antudi di malafu kuna ntwala. Atunkaka antudi di maprojeto kuna ntwala. Kanda diama nzambi fetikala kuntwala. Mujamudi yani nzambi nene. Yani zei mambu makolo. Yani zei mambu mambote. Pra você e pra mim. Kaka yani nzambi zei ma projeto kia mbote. Kanda dia nzambi vovelevo. Ma projeto nzambi vengele. Pra você e muno. Ka projeto kia mbote. Mwene. Mujambo do singe tudo de nzambe kuntwala nge fetikala munanzila kia mbote. Hallelujah. Hallelujah. Yetu wakulo tuzei mambo kia ana kia Israeli. Mulumbu ana ha Israeli kakele kuna Egypto. Tumwene nzambe wizidi. Nzambe bokele atuyani ana kia Israeli. Nzambi nete ndio watu kuna deserto. Kasi kanda dia nzambe vovele mulumbu ana Israeli vaiki di kuna Egypto. Moses kakele kuntwala. Kasi Moses kazinzila ku. Mwene yani Moses yani pastor kia nene yani mutu ya nene. Kasi Moses yani zeinzila ko. Munu diaka munu pastore. Tata pastere munu. Kasi munu zeinzila ko. Mwene David yani diaka mutu ya nene. Kasi yani zeinzila ko. Mutu mosi zeinzila kumbani Yesu Kristo. Mujambo di Yesu vovele munu enzila moyo ekedika. Kaka Yesu ze inzila. Mujambo di yani mosi nzila.
Singenzole lenzila mbote feti tem que seguir. Fetilanda isso fetilanda. Mujambo di atu Egipto, atu kwa Israele, hana Israele, mulumbu avaiki di kuna Egipto, mambu manzambe vovelevo, enzambi wizidi kuna ntuala, yani nzambi, yani Mose vai, começou a levar o seu povo, yati kidinata, hatu yani. Mujambo di mulumbu kia onu, munu wizidi ensangwa mbote, munu wizidi mamu manzambe, muna longanga, nge sediama, nge kanda diama, bika tulomba kwa nzambe, muna kwiza, muna em frente de nós. Aleluia. Tu feti lomba muna sambo, tu feti lomba, tu feti sambila, tu feti vova nzambi. Yetu mosi kangoloko, tu feti kwenda kuna ntualako. Kasi singe nzambi wizidi. Engei, você começa a andar em frente. Engei kwele kuna ntuala. Yetu tu feti vanga mambo kia nene. Aleluia. Munungizi di munalonga mambo mambote. Oui, aleluia. Munungizi di munalomba nga mambo mambote. Munalonga nga mambo manzambe. Munalonga nga nsamba mbote. Mapasteli hakulu. Longa nga mambo mambote. Kasi mapasteli kanzilako. Atata pasteli kanzilako. Yinzila kakanzambi nzila. Yesu Kristo nzila. Mujabidu tu feti tula Yesu Kristo kuna ntuala. Tu feti tula Yesu muntwala. Kanda diame. Tula Yesu Kristo muntwala. Tu feti landa Yesu Kristo. E Moses, e hana Israel, alandi di Yesu Kristo mulumbo. Yani, e vai que de kuna Egipto. Kanda diam zambe vovele, uma nuvem subiu lá em cima. Aquela nuvem era Jesus. Moene, yani nzambe nete ne ana Israel munanzila kiambote. Ano 2021 vai que de iniciou. Começamos o ano 2021. Mambo zingi. Começaram muitas coisas. Kasi yetu tufeti mona mambo kia mbote mona ano 2000 só com o Senhor. Aleluia. Só com o Senhor. Mudiambo de entu diambo kia uno tula nzambe kuntuala. En tu diambo kia ono tula nzambe kuntuala. Muna mambo mako lunge vanganga tula nzambe kuntuala. Kanda diame tula nzambe kuntuala. Nge feti kwenda, nge feti tambula enzambe. Tambula nga enzambe. Landa nga nzambe. Mujambo di nzambi nzila, yani zeyi nzila, yani nzila kia mbote, yani nzile kedika, yani moyo diaka. Aleluia. Zibula ntimako, landa ka Yesu Kristo, yambula mambo mambi, yambula mambo kakadia pemba. Efeti landa nga nzambi, landa nga Yesu Kristo. Munakanda kia zole kia Moses, munakanda kia Exodo, kanda kia zole kia Moses, munakapu kia 20, capítulo 20. Kuna tumwene nzambi mpene os seus mandamentos, yani nzambe pene ma mandamento. E Moses vovele, va ma mandamento kia nzambe. Engefetitala mandamento kia Moses kia ntete.
mandamento kia mtete enzambi mwene mwana mambo makulu feti tula nzambi kuna mtuala nzambi intete nzambi kafeti kala intete nzambi kafeti kala kuntwala nzambi kafeti kala usentru mamambo makulu yetu vanganga ngenzolele vanga feti ngenzolele vanga makwela ngenzolele vanga commercio ngenzolele kwenda kuna viagem ngenzolele vaitika mambo kia mosi mambo kia nene kia mosi ngefeti vanga tula nzambe kuntwala nzambe kafeti kala kuntwala mundamudi yani nzambe zei mambo makulu mundamudi yani nzambi vovele muna kap muna boku kia yohane yani nzila yani ekedika yani moyo mwene munyamudi munu wisi di mulombo kia wono munu vovele vo bika tutula nzambe kuntwala bika nzambe kasaku muna sediama kanda diama hatu wakulu bika nzambe kasaku muna kibeni muna lombo kia wono yetu tuvovele matondo kwa nzambe mudiamudi yetu wakulu wizi di muna 2021 kiambote kibeni etuvutu di matondo kwa nzambe kasi kavila keneko tula nzambe kuntwala malongo kia munu muna lumbu kia wono tula nzambe kuntwala kuna twala feti tula nzambe kuna atrás de kuna falei isso há pouco tempo kuna nima ku nzambe kuna nima ku nzambe feti kala kuntwala tula nzambe kuntwala munu wizi de mulumbu kia wono munu longanga besi papa pastol tata pastele kasi mambo munu vovanga mambo manzambe ngefeti gwa nzambe vovanga muna ntimbako nzambe unu wizi di elombele kwa ngeye tula nzambe kuntwala mambo ma coronavirus singe tuli di nzambe kuntwala ka corona ka feti vanga kima kia mosiko mudamudi yani nzambe zeye como é que ele vai te proteger yani nzambe zeye ma vacina kwa corona kuna ngolo ku muna nzambe singe tuli di nzambe kuntwala haleluya ma profeti wakulu kuna kanda dia nzambe atudi di nzambe kuntwala a profeti akulu mwene moko kia nzambe mujambu di ma profeti wakulu tudi di nzambe kutwala yetu diaka mulumbu kia unu tufeti tula nzambe kutwala kuna ntwala tufeti tula nzambe kuna ntwala tufeti mona nzambe yetu muna hana diako muna nju yako muna nzimbu diako muna commerce diako muna mambo makulu ngevanganga tula nzambe kutwala ngefeti vaitika ngefeti vai começar vaitika vat você deve começar o ano com Deus deve começar vai cá glória a Deus aleluia mudamudi zolele manisa vava mona vova resumo kia malongi kia uno nzambi feti kala kia ntete nzambi feti kala kuntwala tu feti landa nzambi nge feti tula nzambe kuna nima kukia mbote kukasi nge feti tula nzambe kuntwala yani nzambe feti kala egia yani feti kala kuna ntwala enge feti landa nzambi muna manisa kibeni nzolele vova témoignage testemunho mulumbi mosi mono sambilanga estava a orar muna pipa munu lekele munu mwene kuna no meu sonho nzambi vovele Johnny ngefeti kwenda kuntwala ngefeti kwenda vanga mambo munu nzolele munu nzambi munu
munu vovele nzambi njo mambo manene e munu fioti munu kangoloku muna vanga njo mambo nene kibene kasi nusonyo nzambi vovele no njo ninge feti kwenda kontwala e munu mwene kutwala mambo manene munu vovele nzambe munu feti fwa mundambu di njo mambo nene kibene nzambe vovele vingila e munu feti kwenda kontwala nge feti landa munu. Então Deus foi à frente e eu tinha que lhe seguir. E munu vovele aleluia singe nzambe wele kontwala singe nzambe nge wele tete e munu feti landa nzambe wele kontwala e munu landi di nzambe mwene yetu tu feti landa nzambe muna mambo makulu kavaiti ka nge mosiku lomba nzambe kavaiti ka nge lomba nzambe ka kwenda kuntwala lomba nzambe ka kala intete muna comércio ka kala intete muna casamento makwela ka kala intete muna nzimbwa kuna finance muna mambo kia saúde nge feti tula nzambe muna ntwala nzambe feti kala intete mujambu di yani nzila yani kedika yani moyo ngenzolo le mona mambo manene tula nzambe kuntwala muna makwela kia kana muna kapu kia zole kia yoani atuli di nzambe kuna nima feti mene hatu yati di kidila mujambu di feti mene quando eles pegaram Jesus, a boca ele isso, Cristo, a tudo de contuala, efeito recomeçou, efeito wisi de nene que bene. Mujambo de tunzolele manisa etu vovelevo bika tutula nzambi contuala muna timetu muna nzuetu muna mambo makulu yetu vanganga. Nzambe kasapo muna yenu wakulu. Partilha a mensagem nas pessoas que falam que Congo, bica, tu espalhar, muna muangisa, njol malongi muna hatu avovanga ki Congo. Nzambi kasaku muna, nzambi matondo kwa nzambi, eva vatumanisi. Mujambo de temos outro programa às 14 horas. Bika tu sambila. Nzambi yetu kuna Zulu. Tu vovele matondo. Mujambo de nge pene ano que a 2021 muna yetu wakulu. Kakatu nzimbu kuna mpana mujambu dinge pene 2021 kasi muna ntime tutuvovele matondo tata nzambi emono lombele kala kuntwala kala kiantete kala kuntwala muna nzuama muna nzu kia kanda diama muna kumbia Yesu Kristo yetu wakulu mambu mingi tulomba nga lumbu wakulu enge nzambi nge zei mbote kasi nge zei mambu kiantete kia mbote yetu feti boka e mujambu de munu vovela tua vontade seja feita e bika mamoko maku nzambe nos proteja e tu vovelevo muna kumbu kia se emwanda vele la muna kumbi ya Yesu Kristo. Amen. 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 Hallelujah.